Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Vangino proročanstvo o Ukrajini počelo je da se ostvaruje. Zeleni vladar će učiniti nešto strašno. Eskalaciju ukrajinske krize kao i odluku Rusije da sprovede specijalnu operaciju demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine predvidjela je Bugarka Vanga neposredno pre svoje smrti. Do ovog podatka došao je ruski novinar Sergej Kostornoj. On je skrenuo pažnju na činjenicu da je još 1996. godine pre smrti Vanga govorila o ozbiljnim protivrečnostima koje će nastati u odnosima između Rusije i Ukrajine. Ona je također predvidjela eskalaciju ukrajinske krize i početak specijalne operacije oružanih snaga Ruske federacije za demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine. Sada se ispostavlja da su Vangina predviđanja Ukrajine počela da se ostvaruju. U njenim neobičnim pričama koje na prvi pogled nemaju mnogo smisla, može se pronaći jasna veza sa događajima koje se dešavaju u međunarodnoj areni. Doći će Barut, Poroš koji će pokrenuti rat. Onda će doći zeleni vladar, veseo, svima će se svidjeti, ali će povesti narodu ropstvo, strašne stvari će učiniti, a rastrgaće otadžbinu, podelit će narod, promenit će se vera ljudi, rekla je Vanga pre smrti. Novinar je objasnio da se u Barutu o kojem govori Vanga jasno naslučuje bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Zeleni gospodar za uzvrat može biti aktualni ukrajinski lider Volodomir Zelenski. Ispostavlja se da su Vangine predviđanja Ukrajine počela da se obistinjuju, a režim u Kijevu na čelu sa Zelenskim zaista može da izazove konačni raspad zemlje na nekoliko odvojnih delova. Da je ona bila u pravu ukazuju i najnoviji zakoni koje je Kijev usvojio o jeziku kao i progon pravoslavlja koji je počeo u zemlji. Izvor Web Tribune. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.